wabarakatuh. Wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Katubandaro shimira uhoraho Allah amahoro n'imigisha byuruke basoje intumwa n'abahanuzi nawe suni intumwa y'Imana Muhammadi sallallahu alayhi wa sallam hamwe n'abasangira ngendo biwe n'abayisilamu tuzomukurikiriza ku munsi w'imperuka dusaba uhoraho Allah adushire muri abarahuma amin. Amina. Reka manze ngirarwe ku wundi munsi ugira kabiri ugikorane bivanye nuko aba bavandimwe bacu b'abakristo baguma batwagiriza ngo twemera Yesu. Ntiriwe mpishije ku mwarimu yarahagaze hano ariko aravuga abayisilamu ngo twakire Yesu. Sinzi we tumwakira tumukuye tuzomusanganira mu bicu kuko jenze ko ari mu ijuru atari mu bicu. Mu bicu ni bihuna biriyo vyirigwayo kuri ubwo rero reka tugende n'icigwa cy'Inyezina kabisa. Icigwa kiravuga kiti twisunze Yohana 5:30 kugira 41 abakristo bose nta rukundo rw'Imana bagira mu mitima yabo. Amen. Ibyo ntibyagaragaye kweli. Twakire Yesu n'umwami niki ndumukiza. Imana nayirihe nta rukundo rw'Imana bagira mu mitima yabo. Kumba nta rukundo rw'Imana bagira mu mitima yabo. Kukiyaza ko Yesu rukundo rw'Imana mu mitima yabo bari kutubwira twitege agakiza kavuye kuki ku Mana apana ku mwana w'umuntu nde Yesu. Siko bimeze ndiyo. Reka natwigire n'icigwa kabisa. Icigwa kiratomoye. Reka dusome iyo nyandiko. Inyandiko iragira iti igira ngo iki ntacyo nshobora gukora nigeneye. Ati jewe Yesu ntacyo nshobora gukora nigeneye uko numvise niko ncurubanza. Ibyo numvise jewe Yesu ndabicira urubanza bivanye n'ingene navyumvise kandi urubanza ca rurabereye. Ikibazo uyu Yesu sasa avyumva kwande kuko ntarondera ivyo nigombera ariko ndondera ivyo wantumye agomba. Jewe Yesu sindondera ivyo nigeneye ariko ndondera ivyo wantumye agira gute agomba. Yego asangwa nishingira intahe. Apasangwa jewe Yesu nishingira intahe. Intahe yanje ntizoba ari y'ukuri. Ati jewe Yesu intahe yanje ntizoba ari y'ukuri ariko hari uwishingira intahe. Hari uwishingira intahe nanjye nzi yuko intahe yiwe nshingira ari y'ukuri kandi uwo mwashingira intahe ndazi ko intahe yiwe ari y'ukuri. Mwebwe mwatumye kuri Yohana aho hantu muhagumye mwebwe mwatumye kuri Yohana ashingira intahe ukuri. washingira intahe ukuri intahe mugabo jewe sindinda gushingirwa intahe n'umuntu. none nisigune kashinga intahe Yesu ati oya Jesi ndinda gushingirwa intahe n'iki n'umuntu. abare nta rukundo rw'Imana bagira mu mitima yabo ko bari kwemera bosi yatumye nde Yesu bandanya. ariko icyo mvugiye ivyo no kugira ngo mukizwe. Ntimurakizwa mwe ntimurakizwa nimuze ahubwo tubigishe Allah mukizwe. Uyo yari itara rya kari kabonesha. Ati uwo Yohana we yari itara rya kari kabonesha kandi namwe mwamaze igihe muhimbawe n'ukwaka kwiwe. Ikibazo kihari rero harabayeho igihe Yohana ariwe yari ayoboye abantu Yesu ataraza. Abantu baranezererwa n'ubutumwa bwa Yohana bamwombere bakora n'ibintu byinshi nawe arababatiza. Uno munsi rero abakristo uno munsi kubera batazi ubushobozi bw'Imana nta rukundo rw'Imana kandi basa n'umutima yabo baracari mu migirwa ya Yohana. Ariko jewe Yesu mfisikishingira intahe kuruta Yohana. kuko ibikorwa data yampaye ngo mbiheraheze. Ivyo bikorwa nyene nkora. Ati ibyo bikorwa nyene nkora jewe Yesu ivyo binshingira intahe yuko data ariwe yantumye. kandi bindira babandi batagira urukundo rw'Imana mu mitima yabo aribo bakristo uzumva kandi kose bakoze ngo Yesu ashimwe muri market n'abapagani. Ntubyumva ndiyo Yesu ashimwe akantu kose mu izina rya Yesu kubera mu mitima yabo nta rukundo rw'Imana ruri mu mitima yabo. Nicyo gituma Imana barayihevye bayisubiriza Yesu nawe arabikunda umuntu ati iri jambo mwumva si jewe fisuwa wantumye. None hari uwamutumye utubata umukozi ukamugira bosi byaragucanze. wowe umva urukundo rw'Imana ufise mu mutima wawe. Iyo nyene insinga zagonganye harabakosiri ibanze gufata ikiremwa na nyakiremwa kikivugira yuko gifise bosi yagitumye
kandi uwo bosi ari washingira intaho yatumye kweli wowe ugacuhaguruka ukarinahaza uwatumye ukareka uwamutumye bisobanura ko atarukundo rw'uwamutumye ugira mu mutima wawe komeza kandi data yantumye ni washingira intahe uwo rero yantumye uwo bosi nyene ni nawe ashingira intahe naho murumva ijwi ryiwe ababiri ngo baravuga ngo nakubonye Mana ngo ijwi ryawe naryumvise sibwebwe nabo nta muntu warigera yumva ijwi ry'iki kandi ntimurabona ishusho yiwe ijwi ry'Imana ntimuraryumva n'ishusho y'Imana ntimurayibona rindira ariko uno munsi abantu kuba mukagira urukundo rw'Imana mu mitima yanyu mwirirwa murasenga Yesu babonesheje amaso bari imikate bagasangira Yesu yaryamanye nabo Yesu yashanje agasaba indya uwo mwirirwa muramusenga ngo ni Imana kubera atarukundo rw'Imana mugira mu mitima yanyu komeza abapagani niba bibereye aha bitayeko mufise ijambo ryiwe riguma muri mwebwe nta n'ijambo ry'Imana mwe mufise riri mu mitima yanyu iribagumamwo naryo mugira ariko mwishira Yesu imbere mukareba Imana kuko uwo yatumye mutamwizeye kuko n'uwo yatumye Yesu yamuza kumwizera ntimuba muvuga ngo Yesu niwe Mana kuko nta muntu n'umwe Yesu yabwiye ngo je ndi Imana wapi nimba mufise umuntu Yesu yibwire ati je Yesu ndi Imana ni musenge uraduha inyandiko mwebwe muri make ntumva mwebwe murasesa mu vyanditswe jamwe ngibi bitabo byonzo y'imeza ibi ibitabo n'ukuri mwebwe rero murasetsa mu vyanditse bashiriko barazingurura impapuro ngo barasomye ijambo ry'Imana kugira ngo muri vyo murabe ko muri vyo niho mufise ubugingo aba bagerageza kuraba mu vyanditse ati ko bayisilamu tubona bari mu kuri none twabasevya gute bakaca baja kwiga inyandiko bakazicurika bagacurura kugira ngo barabe ko bayitana no mu bayisilamu kuko nta kuri kw'Imana bafise mu mitima yabo bandanya kandi arivyo bibashingira intahe ariko mukanga kuza kuri jewe mukanga kuja kwa Yesu by'ukuri ngo muronke ubugingo ngo muronke iki ubugingo aba banga kuja kuri Yesu nanavyerekana n'ingene bataja kuri Yesu nta numwe ari kuri Yesu ega nta numwe ari wanapiga makofi bindira gatoyi bariko bararira batazo wapfuye si sawa abaramu kumunwa bazi ngo bari kwa Yesu n'icyatumye dutora ico kintu birimwo kweri kuko mu biharuro byabo baguharuriye ngo bemerande Yesu nawe arabasuzuma n'ivyo bakora bati oya ku munwa gusa mwebwe wapika mwe mwanga kuza kuri jewe wemwe kuja kwa Yesu by'ukuri ndabereka ukuntu mukizwa reka ndabereka akarorero ndiyo Yesu yarasiramuwe Luka 2:21 kandi iminsi 8 ishitse ngo akebwe iminsi 8 haciye ngo asiramugwe bamwita Yesu bamwita Yesu banje kugira gute kumusiramura mugabo umusiramu ashiramuwe ngo ngo gukebwa nyakuri ngo ni mu mutima none wowe umva uraja kuri Yesu mu mutima wa Yesu hari ibyaha genda ngaho mu gapantaro wanze bagusiramura batugenda mu ipantaro bayambure bakore ku bucafu ibyo Yesu yarabikoze ko ari umuntu kweri abanga cyashaka nabo kwa Yesu n'igikorwa Yesu yakorewe akiri uruyoya ngabo bari nabo bagabo batagikoze none uraja kwa Yesu uti wowe urajayo ku munwa nyene uriyo mu bikorwa uriyo bandahanya turagenda 40 ariko makoza kuri jewe mukanga kuja kwa Yesu singomba gushimwa n'abantu abakirisu muri hano mwese namano ngo Yesu ngo ashimwe simwebwe Yesu ashimwe abandi nabo ngo tugire Kristo mumugire cyeca ndakobaza ati tumugire sawa abakirisu bose nta rukundo rw'Imana bagira mu mitima yabo nico gituma uzabumva bageza Yesu ashimwe kuko gufata Imana oya baracuritse Yesu kuko nta rukundo rw'Imana ari mu mitima yabo bandanya singomba gushimwa n'abantu Yesu ati jewe singomba gushimwa n'abantu mushimira iki ariko yarabatumye ariko mwebwe ndabira abo bazehe bose 1 2 3 bari yamye ndi muri ngo naba imbere ariko mwebwe 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ariko mwebwe Yesu atariko mwebwe ega navuze mwebwe ko baremwe mutakaza inama ariko mwebwe ndabazi yuko mutagira urukundo rw'Imana mu mitima yanyu takbir Allahu akbar hewe ni jewe eka ni Yesu Yesu ati ndabahazi urukundo rw'Imana mu mitima yanyu zero nicyo gituma umukristo wese muri Yesu ashimwe agakora ibyo akora byose ati
izina rya Yesu. Urumva mwarimu sasa ikibazo sasa aba bari kwa Yesu cyangwa bari mwiteka mitwe bandanye yandiko ariko mwebwe ndabazi yuko mutagira urukundo rw'Imana mu mitima yanyu. ati urukundo rw'Imana mu mitima yanyu ntemuri mugira kabisa. Yewe naje mu izina rya Data ntimwanyakira. N'ubu birwa mu ngo Yesu baramutse ariko ntibamwakire ndabibereka mu kanya. Nihagira undaza mu izina ry'ubwiwe we muzamwakira. Igereza uyu yara wundi muntu yaje mu izina rya Yesu baramwakira. Murazi wari we reka ndaho amateka yiwe Tito 2:13 Tito 2:13 twitege ivyizigiro vy'amahirwe ngo twitege uwo ni Paulo mwicete yandikiye nde Tito haje uwundi muntu mu izina rya Yesu. Yesu ati Data niwe yashingira intahe kandi intahe yiwe ntibesha. haca haboneka umupagani muri Bibiliya acaza gutakaza abakristo bose. Soma iyo nyandiko wumve. twitege ivyizigiro vy'amahirwe ati twitege ivyizigiro vy'amahirwe no kuzoseruka ku bwiza bwa Yesu Kristo. ngo no kuzoseruka ku bwiza bwa Yesu Kristo. amajambo y'umupagani niwe Mana yacu. ngo Yesu ngo nibyo mwivugiye bivuzwe n'umupagani ngo niwe Mana yacu ahambaye n'umukiza. uyo rero wawundi yandutse mu izina rya Yesu atimiza abantu azi inyuma yande ya Yesu atakaza abantu. none bose barakiriye baca batira ku majambo y'uno mupagani baca bemeza ko Yesu ari Imana ihambaye n'iki n'umukiza. uyu rero waje mu izina rya Yesu kandi abakristo bose baramwemera baramushingira intahe. ngo nukuri ngo none ngo ntiyamwiyeretse mu masiko aba rindira baza kubumva. uyu rero waje inyuma ya Yesu acaza gutakaza iki abantu. uyu nyene uyu ni nawe waje kubeshera Imana apinga n'ibwirizwa ry'Imana. Abikorino ba mbere 7 Abikorino ba mbere 7 umurongo wa mbere uraba ko yatera mupagani Yesu yavutse ariko kuvyo mwanyandikiye iciza nko kwizina muhunga tohuye n'icitwa umukobwa. ubukora Imana ntiyaremye umugabo n'umugore. none wumva nimba atari umusazi yo gutakaza abantu nimba uwo mwakiriye atari umunyakinyoma Imana ntiyaremye umugabo n'umugore. Imana iravuga iti wa mugabo nawe ko ndashoboye ndakuremeye umugore. ariko uyu mupagani Paulo aca babwira ngo iciza nuko icitwa umuhungu atowe n'icitwa umukobwa. ibi ni iby'Imana wapi? ni iby'Imana ivyo. uwo niwe yaje inyuma yande. uyu niwe yaje inyuma ya Yesu acaza gutakaza iki abantu. aba rero baca biyakirira Paulo babesha ngo bakiriye nde Yesu. n'ivyigwa byinshi batanga hano biba ari bya Paulo gusa. nukuri cyose ari Paulo kandi abeshera Yesu kweli. reka nkwereke ikindi abanyene kubera atarukundo rw'Imana bagira mu mitima yabo. Abagalatiya 3:13 Abigalatiya 3:13 uraba ko bavuze urukundo rw'Imana mu mitima yabo. inyandiko igiritse Kristo yaducunguye umuvumo w'ivyagezwe. wumvise wa muntu yaje kuzimiza abakristo ngo ivyagezwe n'umuvumo. abakristo bose bazi ngo bacunguwe nande na Yesu. bivuye ku mupagani yitwa nde Paulo acavuga ati ibyagezwe by'Imana biri kuri iki umuvumo. uyumva kwije mu mutwe n'umusazi. ubu ibyagezwe by'Imana biracika umuvumo kweli. yari yanyoye oya ducunguye umuvumo w'ibyagezwe. ubufashe ibyagezwe by'Imana ukabyita umuvumo. wowe uri uw'Imana uri wa Shetani. utanyoye Saporo ntavyo wovuga. abakristo bose ngo twacunguwe n'abande ngo na Yesu bivuye ku mupagani yitwa Paulo. nuko atuba muzomwakira kabisa kweli kandi ngaba baramwakiriye baramwakiriye ngira arabasoma icyo bash. okay sasa mwarimu ndiyo uyu ramaze kuza akura abantu ku rutonde rw'Imana yaje kwigishwa na Yesu. si sawa kweli abanyene ndabumva bagiye no gusenga Yesu. reka tubaze Yesu mbe Yesu wewe warasenze nawe Yesu kuko tubwira bariye batabizi. Yesu yarafise urukundo rw'Imana mu mutima. kubera rero Yesu yarafise urukundo rw'Imana mu mutima wiwe. abapagani bigiye kwa Paulo ataramaze nk'abapagani bigiye kwa Paulo. Yesu ashija gusenga. Yesu Luka imbura bwenge nazo zica zisenga Yesu. Luka 6:12 neza cyane. muri iyo minsi Yesu avayo Yesu aja ku musozi gusenga. Yesu akesha ijoro agira gute asenga Imana. babandi batagira urukundo rw'Imana mu mitima yabo gacha basenga nde
ndagusenga we Yesu we mana yanje. Yesu akesheje icyo ibaza ijoro ryose umuntu ariko arasenga Imana mwese ndazo urabikora ngo amara ijoro ryose ahagaze asenga Imana yahangayitse ibaza amagogo uvisa bangana gute nawe byacanze ugacuza gusenga uhangayitse umuhangayisha nkawe ubuhangayitse wabwiye kumusenga nawe wahangayitse mwese muri abahangayitse ariko yo guhiki abaranda rukundo rw'Imana bagira mu mitima yabo kubera basenga umuntu yisengera iki Imana sisaba mwarimu abigituma batagira n'urukundo rw'Imana mu mitima yabo reka ngwane ikindi kintu bakora gusubira mu byagezwe 2022 gusubira mu byagezwe 2022 inyandikira gira iti ego umuntu niyakora icyaha gikwiriye kumwicisha umuntu niyakora icyaha gikwiriye kumwicisha bakamwica uwo muntu bakamwica mukamumanika ku giti mbasha gikijyana gitwaye mu ibarabara bakakumanika ku giti nimuze mubure kumuhamba kuri uwo munsi nyene kubera iki kuko umanitswe ku giti umuntu warinze bashira ku musaraba urandabira ko ngatakiriko umanitswe ku giti yacarenganye mu ibarabara abari ku muvumo w'Imana ngo abari ku muvumo w'Imana ukuvuga ngo bose barerura umusaraba barerura ikivu kandi abari ku muvumo w'Imana abakwari bari zaje ku muvumo ngo babuse urukundo rw'Imana mu mitima yabo no rurimo wapi wowe utari Imana kweri uyijyambike ku rubaho yitwa Imana uyambike imboka yasini imboka ni nakabindo bayitiranje Imana yakuremye ukubite ku musaraba wambara impuzu ikivuba kiri gusaraba wambaye arona bayitemberana mu izosi ngo urabuze urukundo rw'Imana mu mutima wawe wapi kumva ngo nta rukundo rw'Imana bagira mu mitima yabo kuko igiye kurabyoreshera Yesu wabyegeza akora Ani tunaje mikoko bya Yesu yavuze ngo tuzobamenyera kubyo bama si kumunwa kumunwa turatwe mu bizi kubivu kumunwa kweri kumunwa murabishoboye kabisa kumunwa kweri mwaritoje turabizi na Paulo yarabatoje kabisa sasa mwarimu ndiyo ati nimurigera mwumva ijwi ry'Imana nta n'ishusho yayo muragira gute murabona reka ndakora igituma Kristo bose bari mu isi batagira urukundo rw'Imana mu mitima yabo twisunze uwo murongo nyene ikibazo abakirisi bose barabatizwa mu mazi nivyo sivyo nivyo kandi ngo bataguriye ngo ni Yesu pastor Emenda remeye ngo ijwi ngo ricariva mwijuru ngo uyu n'umwana wanje nkunda ngo akampimbara basi dushira ubwenge ku gihe nimba ijwi ryaravuye mwijuru uyu n'umwana wanje nkunda akampimbara iryo ryari rivuye mwijuru ryari ryane musengera iri kw'isi iyo musenga muri ko murasangira amapenge muri ko musangira amapenge n'imikate Yesu kw'isi iryo ryavuye mwijuru ryari ryane uwo yavuze nguyu ninde kuba batarukundo rw'Imana mugira mu mitima yanyu nicyo gitabo cyamugenda mukabatiza umubatizo wande wa Yohana kandi Yesu yababwiye ati aba Yohana bajanye nande na Yohana ati mwanezerejwe n'ukwaka kwa Yohana ariko bya Yohana ati ubu byaraharanye nijewe Yesu ndahari iyo mutegugira urukundo rw'Imana mu mitima yanyu ntabwo mwobatijwe mu mazi mwari kugenda kuko Yohana yabatiza mu mazi ategura inzira zo kuza kwande kwa Yesu kandi akabatiza ngo bihane Yesu yihanyiki ni mu mwagirize nyuma atari we muri abanyabyaha mwagiye kumubeshera abapagani gusa Yesu yari yakoze icyaha kimeze gute gushika abatizwe n'utabatijwe Yohana kuri umugabo unyere kuba batije Yohana none umupagani yabatije Yesu bigenze gute nta rukundo rw'Imana bagiye Matayo 3:11 Matayo 3:11 inyandikiro gira iti ego nukuri Yohana babatiza mu mazi kugira ngo mwihane ati nabatiriza mu mazi ngo mwihane ariko uzozi inyuma yanje yavuga Yesu yaradutariho bose inyuma yanje andusha ubushobozi ntibimberewe no kumutwaza inkweto ego uyo azobatiza muri mwe yera no mu muriro hari iby'amazi garemwe birimo wapi iyo muze kugira urukundo rw'Imana mu mitima yanyu mwobatiza mu mazi eka cyane mubashye muri mwe yera no mu muriro mugabo no bose ni mu mazi programu y'Imana bazi cyangwa yakagarambika ngo ucitse mu kibiso baba kuvunditse kumbe barakuvunditse sasa rero arawavuze ngo tulinzira amazi ntaraba ndamurabye ndabona yuko utamenga nyene sineza yoga ndino naje noze kunzira amazi bizo utanayegera hari n'ubu muri Tanganyika karatemba birigwayo none babatijwe
Ni nacyo gituma mwarimu mubwira nti ndio aba nta rukundo rw'Imana bagira mu mitima yabo kandi byavuzwe na Yesu. Niba Yesu yarabeshe muce muza mutubwire ko ibi byose Yesu yadondaguye muri Yohana 5:30-41 ni binyoma sivyo. Imana twarayibonye, ijwi ryayo twararyumvise, kandi Yesu si intumwa y'Imana. Muze mupinga ujya murongo niho ndabemera ko muri abapastori bukuri muzoba muhejeje. Mugabumbereze ngahiremeranya mu mwanya. Assalamu alaikum. Wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Tuanze kupinga Biblia. Waislamu takbir. Allahu akbar. Wa Kristo haleluya. Haleluya. Umenga somuri. Ubwo mwumvise ko Yesu yasenze Imana mucha mugira ubwo ngo Yesu ni Bwana. Leo atari Imana. Leo kuna mtu amepata Bwana. Yesu ni Bwana. Umwarimu wanje arahejeje iminota yiwe 20 byavuze byatahuritse. Jeshi la Ukweli 155 ukurasa ngapi? Aya yake inasemaje? Aya inasema Ndio. kunayo azimio moja tu. Turafisi kitu tegeka kimwe gusa. Kwa hali mbovu ya kuvunjika. Kuko dufite ikintu kimwe cyo kiza kitu kinege kandi twategereza ico kintu kugikira neza. Tunayojipata upendo wa Mungu. Iyo dusaza muri twe dufite urukundo usio na masharti. Kandi urukundo rw'Imana dufite muri twebwe ni rufite amategeko arugenga. Tuliopata kupitia dhabihu ya Yesu Kristo msalabani. Urwo rukundo dufite muri twebwe twarurose biciye ku kimazi kimwe cyeranda Kristo yitanze ku musaraba. Amaze kwitagaduwa bwiki urukundo rw'Imana. Aho rero yari kuvuga ati akumbura si mwebwe nitoga abayisilamu. Twege Kristo yitanze kwiki ku musaraba. Abemera ko Kristo yitanze ku musaraba ni bande? N'abayisilamu. Nuona n'abayisilamu. Bale bekoze ku musaraba. Papa karibuka. Barakupayo yibino. Barakuyakanye. Bayo yibino. Nabandi baraza kupayo. Nabandi baraza kupayo. Haleluya. Amen. Mumumera gatebe haja muze. Ngakake yenda wipa kumera gatebe haja. Nabandi barambaye cyanditse kimwe gikuye mu umwe. Ego. Ninatanga bitano bazoba baheze. Bose bazapayo. Subiramo. Turudie ndani. Inasema hivi. Ndio. Kuna azimio moja tu kwa hali mbovu. Tunafita kimwa kitugenga ya kuvunjika tunayojipata upendo wa Mungu. Ivyo navyo bikatuvuna kuko dusanga dufite urukundo usio na masharti. Rudafite amategeko. Tuliopata kupitia dhabihu. Urwo rukundo rw'Imana twaruronse biciye mu kimazi Yesu Kristo aliyotupa msalabani. Yesu Kristo cyo kimazi wayaduhaye biciye ku musaraba. Amen. Amen. Niyo mpamvu ndakubaka Kristo na rukundo cyo tukora twagutwenga ati we urukundo dufite turafise no rukomoka. Rukomoka ku icungu yataze rimwe. Hehe ku musaraba. Ayishigwa turagihejeje twembe. Urwo rukundo rero abakristo bose bagira gute? Bararugendana. Ego. Ari kibabaje kuba yavuze ko badafite urukundo ndacyari ngaho ndabingize munyekiti sabira imprimato bayishire hajya ane hama tubazo urwo rukundo tugaho rufa. Haleluya. Amen. Maze kubwo urukundo rero reka dusabe gatonya Yohana 1:19. Icyende cha mbere cha Yohana 1:19. Ndivyo. Waraka wa kwanza wa Yohana kwa Kiswahili. Kane. Na aya yake ya 4 na ukurasa wa 14. Ndio. Inasema ndiko. Waraka wa Yohana 1:14. Asa nani yake? Nani asema? Ndio. Kwa wale wenye kuandika. Ndio. Udakundana ntazimana. Udakundana wese nagira gute? Ntazimana. Usazi udakundana ntaziki? Imana. Ntaziki. Imana. Udakundana ntazimana. Nivyo sivyo? Nivyo. Qur'an udakundana kwa ntazimana ivyo navyo bivuga gute? 5:5 Qur'an. Igatuze Qur'an murakunda naho. Tuwaze mubigerage udakundana ntazimana. Ibyo byate bakizo dufite urukundo ruva ku Mana. Ijambo naryo birati ukabona udakundana nta Mana bafite. Reka rumbaze Qur'an. Qur'an uvuga gute kujyanye no gukunda? 5:5. 5:5 Yesu biravuga. Ndio. Na humo katika Taurati. Tuyani 5:85. 5:85. 5:85. 5:85 byanditse biravuga.
Inasema basi leo Mwenyezi Mungu atawalipa kwa yale waliyosema. 585. 585. Ah. 582. Ni 12. Samahani. Hakika ndio utawakuta walio maadui zaidi kuliko watu wengine kwa Waislamu. Uvizalia uzosanga abasi kama kwa Waislamu. Ni wale Mayahudi na wale mshirikina wasiokuwa na kitabu. Abasi ku Islamu na Bayuda n'abantu babangikanya badafisiki igitabo. Abasi na rukundo rw'abafite sivyo? Ariko abantu bafise igitabo babakunda baki? Babakunda bandi. Babakunda Abayisilamu. Babakunda Abayisilamu. Abakristo bafise igitabo naco bafite. Baragifise. Kubwije ko abakristo bafise igitabo bakunda iki? Bakunda Abayisilamu. Niyo mpamvu tubaye agatebe akameza neza mukica. Twabahamagaye ku buntu urukundo. Ego. Bafite kumanuka. Unasema na utawaona walio karibu na urafiki kwa Waislamu. Kandi uzosanga bafite ubugezi n'Abayisilamu. Ni wale wanasema sisi ni Wakristo. Nabavuga ati twege turabakristo. Wakristo. Abafite urukundo n'Abayisilamu n'abitwa gute? Abakristo. Inasema kwa hiyo kubwivyo kwa sababu hao Wakristo miongoni mwao wako wanavyoni na wamchao Mungu. Nuko abo Wakristo muri bo hari abantu bubaha Imana kandi bize bakaminuza. Korani bivuze ko Wakristo bubaha iki? Imana. Udafite urukundo na udakunda Imana fisiki? Nta Imana fisi. Udafite Imana na kigiriki? Nta urukundo. Korani bivuze ko Wakristo bakunda iki? Bakunda Abayisilamu. Yes. Korani bivuze ko Wakristo bubaha iki? Bubaha Imana. Korani bivuze ko Wakristo bubaha iki? Imana. Abantu bubaha Imana nuko bafite iki? Imana muri bo. Bafite urukundo. Urukundo byose. Sinzi ko tutahura. Biratahurika. Twasomye ati udafite urukundo utagira Imana nta rukundo muri we. Mbagije Korani bivuze ati abakristo mugabo bone barakunda iki? Imana. Kuko bakunda Imana bafise iki? Urukundo. Ikibazo kimwe nimba mwege mukunda Imana uze gutangura ngo Abayisilamu bakunda Imana. Ariko Korani bivuze ati abakristo bakunda iki? Imana. Kuko bakunda Imana bafise iki? Urukundo. Uze kutwereka uza kuri dutaha atacyo werekanye unyereke aho Abayisilamu bakunda iki? Imana. Twege Abayisilamu turakunda Imana. Korani bivuze ati abakristo bakunda iki? Imana. Hagati y'uyo murongo wogira tuvuga ko atavuga dufite kandi Korani bivuze ko dukunda iki? Imana. Imprimato rimwe igice cya mbere cya Yohana. Imprimato rimwe igice cya mbere cya Yohana. Umvize n'abakristo kuko abakunda Imana aribo bafite urukundo. Umvize rero nyine Bibiliya inasema Mkristo akaa ndani ya Mungu. Umukristo nako akunda Imana afite urukundo rw'Imana aba mu Mana. Bene data uba mu Mana wabura urukundo. Uba mu Mana yabura urukundo. Umukristo aba mu Mana. Na Mungu kaa ndani ya Mkristo. Kandi Imana iba mu Mukristo kuko umukristo akunda iki? Imana niyo ba mu mutima y'umuntu adafite urukundo. Imana isa muri wa kuko ufite iki? Urukundo. Ngo Imana iba mu Mukristo manuka. Mkristo amezaliwa na Mungu. Umukristo yabyawe n'Imana. Bigute wabyagwa n'Imana ukabura urukundo rw'Imana. Aba bagabo bafite ikibazo mu mutwe. Ni gute wabyagwa n'Imana ukabura urukundo rw'Imana? Manuka. Mkristo anatoka kwa Mungu. Umukristo ava ku Mana. Gute wabuva ku Mana ukabura urukundo rw'Imana? Atari itabi cyangwa muko bavuze ngo nabari itabi nuko ari itabi yagendesha. Mukristo amjua Mungu. Umukristo arazi iki? Imana. Kuti kibazo ndiko ndago ikibazo kuko wabuze Imana. Imana iba muri wewe wowe uva ku Mana hamubura urukundo rw'Imana. Korani ikavuga ati aba bakristo bubaha iki? Imana. Gute wokubaha Imana atari urukundo rw'Imana ufite? Ni kibazo. Iki ni kibazo. Ikibazo kiri mu mutwe. Acavuga ni nje kubajambo gatonya. Acavuga ni ngurumva nguyu Paulo ngo niwe yababereshe nguzo za munyuma yiwe ngo niwe n'uyu Paulo yasoba yaje. Ikibazo kiba kiraje. Turabizi neza. Yesu yavuze ni
uzoza mu nyuma yanje azogera gute azobazimiza. Isi yose irazi yuko uwadutse inyuma ya Yesu yitwa Muhammad. Muhammad atarazazimiza iki abantu. None uwaje inyuma ya Yesu ni Paulo. Tuvugisha ukuri. Uwaje inyuma ya Yesu ni Paulo. Uwaje inyuma ya Yesu ni nde? Muhammad. Yesu ati uwazoza mu nyuma yanje azozimiza benshi. Azoza mu izina ryiwe. Yiri itakwara umuvugisha umukozi w'Imana kandi atariki atariwe. Uyo nawe umuvugisha wiki w'ibinyoma. Ariko ngo Paulo ngo nabasuka ngo yavuze ngo Kristo ngo yaje kubakiza umuvumo w'ibyangezo navyuze Abagalatiya 3:23. Abagalatiya 3:23. Nimutazi ivyageze ivyarivyo umviriza uko twego no musi tumeze tudatsindanishizo n'ivyageze ariko dufise ikidutsindanishizo cyarico ubwo Kristo yamanutse ku musaraba ariko kwizera kutaraza twarindwa n'ivyagezwe abantu bose ukwizera kutaraza barindwa n'ivyagezwe twugaranwe turindiriye ukwizera kwagira kuze guhishurwe turindiriye ukwizera kwagira kuze guhishurwe kudukwitegenja uko niko ivyagezwe vyatubereye umurezi umurongozi aturera uko niko ivyagezwe vyatubereye umurezi aturera akadushikiriza Kristo kugira ngo dutsindanishirizwe n'ukwizera ivyagezwe bitaraza by'ukuri byararongora abantu aho kwizera kutaraza twarongwa n'ivyagezwe ariko rero ivyo vyagezwe hari umwami yari yiteze kuza ariwe Yesu Kristo yabivuze Kristo amaze guseruka ivyagezwe no vyaraje biturera nk'umurezi bidushikiriza Kristo nitukigazwa n'ivyagezwe tugazwa n'ubuntu bwa Yesu Kristo. Haleluya. Nimukigazwa n'ivyagezwe urafite ikibazo. Ico kibazo kiri yehe? Yohana nyene aho yasomye 5:38 39:40 nico kibazo gifite. Nimba wewe udakenera kuza kugazwa na Kristo ugakenera kugazwa n'ivyagezwe uri mukanga 5:39 Yohana 5:39 haravuga gute 39 haravuga gutya yego mwebwe murasesa ivyanditswe kubera iki kugira ngo mugire ngo muri ivyo ndiho mufise ubugingo budashira rero baraza bagasesa ivyanditswe bakarabe ubyozimiza abantu kugira ngo barabe ko muri ivyo ivyanditswe boba baronka ibibanezera bikogere ko abantu ariko ivyo bishingira inahe jewe Yesu ariko ivyanditswe byose mugiye gusoma muri Bibiliya zima kuva mu itanguriro gushika mu byesho Yohana bishingira inahe nde Yesu Kristo ugashingira undi mugabo atari Yesu inahe uri mukaga narukundo rw'Imana zo gufita ariko bakanga kuza kuri Yesu ariko mukana kuza kuri Yesu muronge ubugingo budashira. Haleluya amen bisigurukira ubugingo budashira utumbera nde Yesu abana batipu dutumbera nde Muhammad nta rukundo rw'Imana bafise ukeneye kuronka ubugingo budashira utumbera nde Yesu ninde yabivuze umwari w'Abayisilamu kamucoze watukeneye urukundo ukeneye kuronka ubugingo budashira utumbera wabirushije gututumbera Muhammad aho rero niki cyagutumye nuko atarukundo rw'Imana bafise Ichete cha mbere cha Petero 1:5 Ichete cha mbere cha Petero 1:5 haravuga hagasubira avuga gute 1:5 ati mwebwe abazigamwa n'ubushobozi bw'Imana kubwo kwizera muzigamigwa gakiza kateguriwe kuzohishurwa mu gihe cy'iherezo ivyo urabinezererwa cyane naho ubu ari igihe gito wabazwa nibagerageza byinshi kuko bitobura kuza bene data ubu ibitugerageza abadutuka batwambika ibara kubesha kuna rukundo dufite ibyo burakuza Kristo yari yagize gute yarabivuze bene mu bagabo basoza n'abareo baserutse mubabona bakakubwira ati mura rukundo rw'Imana ufite aribo abarongo baraje maze baragenda twabonye benshi nkaba barabivamwo baragenda
twebwe bari muri twebwe bagira gute baratuvamo Abitesaluka ba kabiri ego irimo gatatu Abitesaluka ba kabiri irimo gatatu turagenda Abitesaluka ba kabiri rimwe gatatu haravuga abakisura rukundo bw'Imana bafite yewe nago Abitesaluka ba kabiri rimwe gatatu haravuga biradukwiye ko twama tubashimira Imana biradukwiye ko umviriza ngo birakwiye ko twama tubashimira Imana bene data bene data nuko bikwiye kuko kwizera kwanyu gukura cyane n'urukundo rw'umuntu wese muri mwebwe mukundana rugwira hari n'abandi badutera amashuga ati yo twama dushima Imana kuri mwebwe yuko urukundo mukunda Imana nigo mukunda abantu rugwira goba rugwira rutakara erega ibigwira kwa biti birongerekana ibigwira biragute birongerekana ni gute abakiso twabura urukundo rw'iki kw'Imana Abikolosayi 1:4 Abikolosayi 1:4 icyete cya mbere cy'Abikolosayi 1:4 haravuga agasubira utibagiye Abikolo ba mbere kandi kandi yavuze ati kuko twumvise ukwizera Kristo Yesu kwanyu kuko twumvise ukwizera Kristo kwanyu n'urukundo mufitiye abera bose imbere inyuma yuko mukunda Kristo twarumvise ko mw'abakristo mwe mufite n'urukundo mukunda abera bose abera mukunda nuko dufite urukundo muri twebwe ni gute abakristo badafite urukundo rw'Imana muri twe ntago mufite kandi ikimenyetso kimwe gusa nuko mutarabatizwa nta nubwo mufite ubwo ni mubatiza nka Yesu ga yewe ko mukunda basi nimwe batonga Yesu mukunda Yesu ariko mwaramwigarana kuko yavuze ngo mukuru zo kuri Imana zo kuri Yesu yavuze uzokunda data zo kuri byo gerageze gute byose mwe murabikora icyo ni kibazo siza kajya bro yavuze ngo tugasubireko atafate ko gusenga yavuze gusenga Abikolo ba mbere ngo yavuze ngo Paulo yigishije ibinyoma umviriza subiramo aravuga ati Abikolo ba mbere 7:1 ariko uyu murongo kuko arababeshi yawuciriye hagati urumve wose ariko kuvyo nabandikiye nuko ikizina muhungu atohuye n'icitwa umukobwa ngo aturumva ngo Paulo gatigori yagira umukobwa marongorwa umviriza manuka aravuga neza ariko kubwo kwirinda gushakana cyabura gusambana umuntu wese nk'umugabo wese agira uwiwe mugore uri mugabo agira umugore wiwe abana bati puto tuzogira bangahe 5 wewe ngo Paulo yigije ibinyoma mama ari umugabo wakuzaniwe kundi mugore abayaguhoye iki bre abayasuzugiye gishasha zanye n'icyaha abayasuguguye iki kuri wewe gishasha zanye n'icyaha ngo nuzi guteka nicyo yaguhoye nuzi kwambara nuzi gusasa aba bantu tubasengere baharigwe sibyo ga yewe yego kuko kwirinda gusambana ati putonde tuzokwararaza kani hiki icyo kinyoma akajamo kandi yashokuga ati uyu Yesu rero Matayo 18:16 ubiza basenze Yesu Matayo 18:16 Yesu arukundo kw'Imana bafite we sawa ubiza basenze Yesu 18:16 maze babigishwa 11 bajigereye ku musozi Yesu yabarangiye abigishwa bajya ku musozi Yesu yabarangiye babonye Yesu baramusenga ariko bamwe barakekeranye aba nabo barakekeranye aba bamubonye Yesu turasenga bamubonye aba bakanga kumusenga agira gute barakekeranye arukundo kw'Imana bafite ntarwo Korowani 10:84 ibati dusenge Yesu tawo cy'intumwa kitazi gusoma cyangwa kwandika dusenge Yesu 10:84 ibyanditswe biravuga mu gitabo kidafite itanguriro cyangwa iherezo ndakwereka
ala nawe asenga ala asenga Yesu Allah asenga nde Yesu na tukawapitishia wana wa Israeli katika bahari ngo abisirayeli bacisha mu kiyaga gitukura na Firauni na majeshi wake wakafata kwa dhuluma na ujeuri abigabazi barakurikira naamini ya kwamba hakuna abuduwaye kwa haki aravuga ati ngo ndizeye by'ukuri naunda kuyo gusengwa by'ukuri ila ni yule wanaomwamini wana wa Israeli naunda kuyo gusengwa by'ukuri tuyesunja abisirayeli bagira gute basenga abisirayeli babonye Yesu bagize gute baramusenze abana bakagira gute barakekeranye turabariza ati basenge nde basenge Yesu abana bakagira gute barakekeranye ala wewe warasenze Yesu no museriwe muba muhiriwe manuka kuko muhemu w'ubwiza ariwe muhemu w'Imana abari muri mwebwe abari muri twe kwa rukundo rw'Imana nibwo mudutuka badutuka ko dufise muhemu w'Imana burinde rero igiti cyose cyamivyamwa ni ngombwa gitegwa iki amabuye manuka haravuga neza ati ntihakagira umuntu muri mwebwe abakristo muhobwa kuba umwicanyi cyangwa kuba igisuma cyangwa kuba inkozi y'ikibi cyangwa kwita mu byo utagezwemo manuka ariko nihagira uwuhogwa kuba umukristo yoye kumaramara ariko ahesha Imana icyubahiro nibwo muntu tugakanjana twege baratuburiye utwarabibwiwe kuva kera bameze nk'abo bariho abavuga nk'aba nuku narukundo rw'Imana mu mitima yabo niyo mpamvu batukana aha tuko twigishanya nta gutukana soma icyanditswe birangire ariko reka nababaze kurongora iyo umusore ataragira umugore sibyo umusore sibyo agiye kuzondera umugore abagiye guharika cyangwa kurongora abagiye muri jambo gushurashura aha bisiga ko umaze kurongora uwundi usana sukujya kurongora ubujya bwa gute guharika ukurumva rero wowe niba wumva guharika ari itegeko ry'Imana sawa ariko icyago twasomye buri mugabo agira umugore umwe n'aba bamama bari ngaha turabizi uwo kugira ati umugabo waza n'undi mugore haleluya amen imitima birandira ko birazwi sibyo birazwi sahani y'umuntu umwe okuburira akajambo kamwe yigire kuri Muhammadi yari afite umugore yitwa Hadija yari insafa Muhammad atazanye umugore agira kangahe kabiri kandi cyo kivuga ati kuko yatinye Hadija nibigeze zo umugore agira kangahe kabiri mugabo ngo Hadija apfuye mu mutima wiwe gucumagura kugira gute mu bagore ushakanye atarongora batatu bane batanu ariko igihe cya Hadija ntiyapima wewe nabo ujya kurongora batatu twaba kujya ngo yapfuye yasanye benshi kuba mbere yagize gute yapfuye wewe nawe ugira iki ubusambanyi ari ujya Korowani mwari bemera gutanga urumwe tugende haba kishikanga Korowani 9:15 Korowani 9:15 chukua hii 9:15 uyu mugabo akiza ngaha acaza ngaha ibesha abantu twarabu yo naratuvuga neza badi naratuvuga neza ariko nashize ngaha acaendesha barati ngo Imana yavuze ni ngo niwe yamanuye Korowani kandi nizogira gute izoyirinda kabiri havuga gute Korowani 15 kabiri 15 kabiri yes ego aravuga agasubira 9:15 hakika sije kuteremsha Korowani siku hii 9:15 yes maandiko yanasema 9:15 baba ngoja nifike Kezenefu yes ama mwumvise ibyo yavuze nimba ariko Korowani yapati ngo Allah no yamanuye Korowani
ngo kandi ana no azorinda iki azorinda Korani uyu ana baramubesha ana byaramunaniye kurinda Korani byaramunaniye n'ukuri gute kenze nefu yavuga yasubira ufafanuzi wa mbili yake sasa ufafanuzi wa pili inasema sura tazama umbiliza muri Korani ilikuwa ikisomwa surati al-Ahzab ni igice cyo muri Korani cyasomwa ikiwa na aya 200 bwa mbere Korani yasomwe ifise imirongo 200 lakini Usmani alipoandika msafu ariko hajudi mugabo yitwa Usmani umwe muri zambari batwababwira amaze kuza kwandika Korani sura tazama ikiwa hivi ilivyo sasa yenye aya 73 tuca dusanga unamuzi zikuru zose dufise surati al-Ahzab ifise imirongo 173 ifise imirongo 200 ningahe bitatu imirongo 127 yagiye nuko barivuga ibyo makamara y'amajambo inasema na aya 127 ziko wapi Korani kirabiri saba Islam babaza none iyi mirongo 127 ko yatakariye inasema zimepotea zaratakaye alishindwa arafati Korani ndo mirongo 5 yagize gute yaratakaye wowe tuzanga ati ngo arabaso kurindiki Korani ngo nitakaye kana hanyene yagize gute yaratakaye uyo adashoboye kurinda kurinda igitabo yorinda wewe yorinda ba Yesu n'amaraso ya Yesu haleluya yes niwe barinda Matayo 23:6 Matayo 23:13 amanje kukiga ikigwa cyacu abakristo na rukundo rw'Imana bafite ati uyu Yesu yavuze ati ngo Yesu ni mayibobo siko yavuze arabambira yavuze ngo Yesu ni nde ni mayibobo jewe kamaza Islam Isa ni mayibobo Yesu Biblia Isa ni mayibobo Waislamu ni mwembera ko Yesu ari numa y'Imana siko mutemera okay none Yesu numa y'Imana ni mayibobo Biblia niyo yabize aravuga Yesu arababwira handitswe ingoro yanjye izokwitwa yo gusengeramo Yesu ati ingoro yanje izokwitwa yo gusengeramo Yesu ati ingoro yande ingoro yanjye urayimwaka si mayibobo urafite na ngora fise Yesu ati ingoro yande izokwitwa Yohana 14 rimwe ati kuko ngiye iwanje kubategurira zogaruka kubategurira iwanje wowe ukatumwitande mayibobo abantu barafite urukundo rw'Imana muri bo nta rukundo rw'Imana barigisha baratukana ninde yokwemera gukurira abagabo batukana nk'uko ninde yokwemera kuja mu bwisilamu butukana nk'uko reka nakubwire indero y'umwana itangura kuri se nimba bari mu bwisilamu aribo batukana nk'abaragizi binka niyo mpamvu yatiki ubwisilamu nibyo batwigisha gutukana gusa bigisha ngo Yesu mayibobo ba Islam kweli Yesu salatu wasalam ni mayibobo salatu wasalam mayibobo mama wako uri murachubwenge kweli inuma y'Imana mayibobo inna lillahi Isa mayibobo Isa inna lillahi wa inna ilaihi raji'un twese turiga tukati Imana yababarire twese Imana ibabarire bibazi cy'abavuga bavuga ibyo batazi akavuga ni ngo twebwe rero mwatubwiye turinzira amazi ngo na Yohana niyabatijwe nande niyabatijwe na Mose niyabatijwe zohombera bahombe abikora ibyo bambere 14 barabatijwe bose abo bose atugwe bagize gute bose nego ninzira amazi bagize gute bose yemeye ko ari inzira amazi we cyenda kwereka abatabatizwa baribo cyenda bakwereka abakorera wa mbere 10 umurongo wa 3 abagute avuga ati bose basangiye atangura rimwe bene data singombwa ko mutamenya yuko basakuza bose bari munsi ya cyagicu ngo singombwa ko mutamenya ko basokuruza bose bari munsi y'iki ya cyagicu tekereza kuva kuri Aburahamu ukamanuka bakuri Yesu abo bose nibasokuruza ba Yesu sabasokuruza abo bose kuva kuri Mose
Aburahamu, Musa, Yohana, Sindi ba Yakobo, abo n'abasokuruza bacu bose ngo bose bari munsi ya cya gicu banuka. Kandi yuko bose baciye hagati ya cya kiyaga kigabanije. Kandi bose baraciye mu cya kiyaga kigabanije. Bose babatirizwa. Bose babatirizwa. Kubera bose muri icyo gicu. Bose bakagira gute? Kubera babatirizwa. Babatirizwa kuba. Aba bose muri icyo gicu. Abasokuruza bacu baragize gute? Barabatijwe. Abasokuruza baragize gute? Barabatijwe. None mwege Ikibazo kubatizwa ni ikibazo kubatizwa basokuruza banyu bose bagize gute? Barabatijwe ni igiki? Sinagitangu no munsi uno munsi abatabatizwa nabo nanga bariwe agasingiyo batinye abahoze turayashu singiyo ariko ni bagaruka babwira atabatizwa mwarimu gatatu Matayo nane ubutumwa bwiza gatatu Matayo bwa Yohana gatatu 22 Yohana utubati ngo Yesu wenyine ngo niyemeye ukubatiza kwa Yohana wewe baza kwa Yesu warabatije umbe Yesu kwanza Yesu Yesu baravuga hanyuma y'ibyo Yesu ajana n'abigishwa biwe mu gihugu cy'i Galilea Yesu ajana n'abigishwa biwe mu gihugu cy'i Galilea wamayi babo bavuga atebana nabo Yesu atebana nabo mu gihugu cy'i Galilea abatiza Yesu agira gute abatiza hama Yesu abatize hama kandi Yesu yamubatiza wa Yohana umva uyu mugabo bikomeye neza mu mutwe Yesu agigerariya kugira gute abatiza uyu nabati poli tubatizwa ariko niyo mpamvu bamwise Yesu mayibo uko badakwemera batemera ibyande ibyaye urukundo rw'Imana murimo nibwo woba mu Kirundi atandero atako ufise niwobwira imuntu izina Yesu kireti ngo mayibo nibwo woba atandero mayibo n'umusaza araryubaha n'umusaza bwagute n'abadayimoni bararyubaha cyavuga ni mu bakiso barayoteye barapfuye abikorito ba mbere ni 15 atera kuri 18 we hera 15 nyene bakiso 15 baravuga natwe twaba tubonetse turabashingirira imani nahi ikinyoma natwe twaba tubonetse kabashingirira nahi ikinyoma kuko twayishingirira yuko yasuye Kristo niba tuvuga ko imana yasuye Kristo uwo itazuye kandi itamuzuye tuducika ibinyoma uvuga ko imana yasuye Kristo kandi itamuzuye ucuwe ikinyoma ndabaza Kristo yarazutse yazutse kumbe ibyo tuvuga si ikinyoma manuka iravuga neza ikinyoma kuko dushingira yuko yasuye Kristo uwo itazuye namba bapfuye batazuka na Kristo asanga bapfuye batakazuka na Kristo narakazuka ariko asanga Kristo atazutse ukwizera kwanyu nukusa nimba Kristo atazutse ukwizera kwanyu nukusa abavuga ko Kristo atazutse ni bande Abayisilamu ukwizera kwabo nukusa abavuga ko Kristo atazutse ni bande Abayisilamu ukwizera kwabo nukusa urukundo rw'Imana nari mu mitima yabo harimo manuka iravuga neza murashari mu byaha byanyu nimba mutizera ko Kristo yazutse baracari mu byaha byabo dada Yesu yarazutse muracari mu byaha byawe Yesu yarazutse muracari mu byaha byanyu abatavuga ko Yesu yazutse baracari mu byaha byabo twese baracari mu byaha none boreka kuvuga gute ko ari mayibobo bakiri mu byaha byabo haravuga kandi ati nabasize ati basangwa n'ubwenge kandi asangwa bimeze bityo nabasize muri Kristo nimba by'ukuri tutizera ko Yesu yazutse abasize muri Kristo barayogeye nimba tutizera ko Yesu yazutse abasize muri Kristo babagira gute barayogeye ariko twizera ko Kristo yagize gute yazutse manuka haravuga neza asangwa muri ubugingo bwonyene ariwo twizigiye Kristo turusha abandi bantu bose kuba bayogeye ariko noneho Kristo yarazutse ntibapfuye yarazutse ntibapfuye twizera ko Kristo yazutse bagize gute barayogeye abatizera ko Kristo yazutse bagize gute barayogeye
nyene iyo yaracanye mu byaha byabo batari mu byaha byanyu nta rukundo rw'Imana rw'imitima yabo mwarimu atabati ngo Paulo n'umusazi muragutorera Paulo nk'umusazi Paulo n'ibitabo biramuhamya na Korowani iramuvuga Paulo Korowani ariko wewe umuntu ngaho hirya yeje uvuga ngo Paulo umusazi abigera atega 3 rimwe abigera atega 3 rimwe ngo Paulo umusazi ubwira Paulo umusazi je wamita gute Jawa tugite umusazi ikiri gihumbi abigera atiya b'ibijuju ninde yabaroze ubiriza mwabagaratiya b'ibijuju kandi ari mwebwe mweretse Kristo abambwe mu maso yayo mu yandi majambo abagaratiya b'ibijuju n'abantu babonye Kristo abambwe ariko batagize gute bakabihakana ko Yesu atagize gute atabambwe kandi mwebwe murabonye Kristo abambwe hagati yanyu ariko mutabihakana mwebwe muri biki mbe nabo abemeye ko Kristo yabambwe amaboko hejuru wabagaratiya b'ibijuju n'ibyo yabaroze kandi yabambwe nibavye baremera ko yabambwe kandi yabambwe kubera ko mutabyumva baboreze ibijuju aho bari abagaratiya b'ibijuju n'abatemera ko Yesu yagize gute yabambwe ninde yabaroze utizera ni Paulo mwarimu baba tuna kandi kunumva amajambo yacu ariko Kolosai 9 dufite abakristo barafise urukundo rw'Imana muri bo naho 9 kandi nibo yatumenyesha urukundo rwanyu muhabwa na mwemu kandi Kristo niwe yatumenyesha urukundo duhabwa na mwemu nico gituma natwe kuko urukundo duhabwa na mwemu uhereye igihe twumviye uhereye rero abantu bumviye ko turahawe urukundo rwa kuri mwemu yera tudahengesheje kubasengera ku murango no mw'ijoro no kubasabira ngo muzuru kumenya iby'igomba n'ubwenge bwose no kumenya iby'imwemu kumbe urukundo rwacu twebwe abakristo gutuze ruva kuri mwemu abagabo barafise mwemu yera sinzi nibatubwire abayisilamu barafise mwemu yera atari urukundo rw'Imana bafise barafise mwemu yera barikura ikiricyo twabamenyesha bafise mwemu yera ikiricyo twatumenyesha bafise mwemu yera barikura abekristo ba mbere soma ego twari kumenya ko babize mwemu tubasuzume ati abayisilamu barafise mwemu yera ngo yego reka ndabageze reka tubashire kristometre kwa muganga wose ndabapime reka tubapime na kristometre mu kwaha 3:12 kono ba mbere nico gituma tubamenyesha yuko ata muntu avugisha na mwemu w'Imana avuga ati Yesu ni kivume umuntu wese avugisha na mwemu w'Imana na ngo Yesu ni kivume uvuze ngo Yesu ni kivume ubudavugishwa nande na mwemu uvuze Yesu ni mayibobo uvugishwa nande na mwemu uvuze Paulo ni umusazi uvugishwa nande na mwemu manuka ariko kandi umuntu ashobora kuvuga ati Yesu ni uhoraho umuntu azovuga ati Yesu ni uhoraho atabivugishijwe na mwemu yera umuntu nashoboye kuvuga atashoboye kuvuga ati Yesu ni uhoraho atabivugishijwe na mwemu yera umuntu nashoboye kuvuga ngo Yesu ni uhoraho atabivugishijwe na mwemu yera uvuga ko Yesu ni uhoraho abavugishijwe nande na mwemu Yesu ni uhoraho si uhoraho uvugishijwe nande na mwemu udakize mwemu ngo Yesu ni ikivume byavuzwe nande nawe bagabo urafise mwemu Yesu ni uhoraho igipimo ko gikorose abanyana nabo bavuze ni kuko Yesu ari watanga iki urugingo harimo Korowani bazokurikira Yesu bazohari hehe abazokurikira Yesu mbega Korowani Muhammad yigishije ikabarabu tureka abarundi Muhammad cyatumira kurikira Yesu kuko urukundo twarufise rw'Imana bene data abana mutekereze mpawe umwanya w'iminota 3 kugira ngo nshobore kubaza ikibazo sinjya muri byinshi kuko ibintu bisa n'ibyamaze kumvikana
ibirego twarezwe n'abayisilamu batuzanye imbere y'abantu bagomba kuvuga yuko abakristo batagira urukundo rw'Imana muri bo mu mitima yabo ariko ku mpande zose bamaze kwigisha namwe mudukikuje mwamaze gutahura ikibazo cyanjye kiri mu gitabo cy'Abaheburayo 6:10 igitabo cy'Abaheburayo avuga ngo iki nashitse bahaye some 10 haravuga Imana ntigabitanya ngo yibagire ibikorwa byanyu n'urukundo mwerekanye ko mukunze izina ryayo ko mukunda izina ryayo Imana ntigabitanya yibagire ibikorwa byanyu n'urukundo mwerekanye ko mukunze izina ryayo kubw'ibyo abariko barabwirwa ayo majambo n'abakristo abakristo bafise urukundo kandi bakunda izina ry'Imana. Ikibazo cyanjye ni iki, ngomba muzane umurongo muri Bibiliya canke muri Korani uvuga yuko abakristo batagira urukundo rw'Imana mu mitima yabo. Wifate kuzurusha Gacerere nta ntambara ihari oya ihangane kubite gato gusa mwinumire ihangane gusa ariko nta nduru dukeneye sawa mbere ko ntagura gato baze ntagire impanuro baze ukuntu ngiye kwishura ikibazo arabagije ati nitumwereka ahantu muri Bibiliya canke muri Korani harimo inyandiko ivuga yuko abakristo batagira urukundo rw'Imana mu mitima yabo. Hemwe siko amajije ego abakristo mwese muri hano muremera ko Bibiliya ari yanyu kandi n'ibirimo muvyemera kandi n'ibirimo ko byigisha mwebwe. Inyishu rero niyi Yohana 5:40 Yohana 5:40 muri ya Bibiliya nyene yabo bizera ego hagira hati ariko mukanka kuza kuri jewe ngo murongo bugingo budashira ngo murongo rindira Yesu ati muranga kuza kuri jewe kugira ngo murongo ubugingo budashira. ubwo rero ubugingo budashira Yesu yavuze umurizo bwari bwo 17 Yohana 17:3 inyandikira gira iti wiki ubu ni bwo bugingo budashira ego kubamenya wowe Imana yonyene irukuri n'uwo yatumye Yesu Kristo. Abakristo bose no musoje kwemeza ko Yesu ari uhoraho. Yesu ati kugira ngo uronke ubugingo budashira nuko utahura ko hari Imana imwe yonyene y'ukuri n'Imana yatumye yitwa nde Yesu. Aba bantu mwavuze ko Yesu ari uhoraho murabise urukundo rw'Imana mu mitima yanyu wapi? bandanye biko muri Yohana 5:40 Yohana 5:41 singomba gushimwa n'abantu indano pibe bumbere Yesu ashimwe murakoze ceceka rero si sawa ego abakristo bose baravuga ngo Yesu ashimwe. Yesu yabishiye ngwiki komeza singomba gushimwa n'abantu mwe muri abantu muri biti ngani mpene muri abantu cyangwa muri biti ngani ngurube abavuze ngo Yesu ashimwe kandi byemerwa n'abakristo. Abakristo rero babyemera Yesu acababwira ngwiki komeza ariko mwebwe abakristo bwemeye ibyo ariko mwebwe ndabazi yuko mutagira urukundo rw'Imana mu mitima yanyu. Waislamu takibir Allahu akbar. wamwishuye abakristo nta rukundo rw'Imana bagira mu mitima yabo. Nicyo gituma ngo Yesu ashimwe aho kuvuga ati Imana ishimwe bavuga ngo Yesu ashimwe kuko batagira urukundo rw'Imana mu mitima yabo. baca banaraguta ngo Yesu n'uhoraho. Reka nibarize Yesu Mariko 12:28 Mariko 12:28 haje umwe mu banyabwenge b'ivyanditswe ngo babazanya amenya ko abishiwe neza aramubaza ati ibwirizwa ry'imbere ga Yesu ni
nirihe atubwirizwa mu mabwirizwa y'Imana nirihe ryari nduriye ngo ntibikora Yesu aramwishura ati Yesu acaramwishura ati imbere niri atubwirizwa ry'imbere niri uri mu mbere mw'Abisirayeli uhoraho Imana yacu Yesu yishizemo uhoraho Imana yacu abantu ngo Yesu n'uhoraho abahoja mw'ijuru nta rukundo rw'Imana bagira mwe ngoja mw'ijuru kwiyo nyigisho wapi mugaca mubwira ngo pastor ariko arigisha eka abantu mugiye kutsinira ukazogwa mu muriro inalirahi rajiun acharata mwarimu ngo Yesu aje muri Korani 3:55 ego ko bakurikiye Yesu bazoja mu bwami bw'ijuru aca ngo bahise muri bakurikiye Muhammad ngo muzoja gatatu turebe Korani ko nawe niyo yasunga 3:31 inyandiko bagira iti ewe Muhammad vuga uti babwira abayisilamu nimwaba koko mukunda Allah kandi yari hatubagiye ngo twemere ko dukunda Allah ati nimwaba kweri by'ukuri mukunda uhoraho Allah nimunkurikire ati nimunkurikire jewe Muhammad maze Allah azobakunda udukurikiye Muhammad Imana ikidukunda kandi azobabarira ibyaha byanyu Imana igakidufutira n'ibyaha byacu sawa aca avuga ngo twebwe ngo Muhammad yaje nyuma nivyo Yesu yavuze ngo abimbere bazoba abinyuma nawe abimbere uwasezera izindi numa n'intumwa y'Imana nde Muhammad kumbe ku mvugo ya Yesu Muhammad niwe wa mbere aca aragenda ngo mwarimu yavuze ngo Yesu ni mayibobo yego bamutahura imvugo umuntu akoresheje nubwo hari imvuga gukavya akavuga mayibobo n'akarorero yasomye inyandiko muri Bibiliya siwe ni Bibiliya yanyu kweri Yohana 8:20 Matayo 8:20 inyandiko igira iti Yesu aramubwira ati imbwebwe ziri n'imyobo n'ibiguruka mu kirere biri n'ivyari wumviritse ariko umwana w'umuntu we ntagira harambika umusaya nimba Yesu ko kuko bivuze tagira hajyama kuko twebwe abayisilamu turazi ko Yesu azicubahiro ni Bibiliya isabya Yesu si mwarimu eka imbwebwe n'igikoko gisuzuguritse kweri imbwebwe isumba Yesu imbwebwe nziri n'imyobo mugabo jewe Yesu singira naho njyama wumva afazarinde imbwebwe urumva ku mvugo yayo ku mvugo ya Yesu birasigura ko Yesu asuzugura asumbwa n'iki n'imbwebwe none icyo nivyo eka Korani 19:19 ikiza kwerekana agaciro ka Yesu Korani 19:19 inyandiko iragira iti igira ngo iki umumarayika amwishura ati jewe natumwe na nyene impuhwe kugira ngo ndakubwire inkuru y'ingabirano y'umwana w'umweranda y'umwana w'umuhungu w'umweranda wa Islam takbir Allahu akbar Korani iremeza ko Yesu ari mweranda n'abayisilamu bose turemeza ko Yesu yavutse ari mweranda ariko wasonga n'imbwebwe kweri yo ifisa hiba wasonga n'inyoni zo zifisa ivyari kweri uko so gusutugura Yesu n'ukuri abari kubera urukundo rw'Imana rusa mu mitima yabo acaraza mwarimu ngo nta muntu avugishwa n'Imana avuga ngo Yesu na mpamvu w'Imana avuga ngo Yesu ni kivume si sawa Galatiya 3:13 Galatiya 3:13 yego inyandiko iragira iti Kristo yaducunguye umuvumo w'ivyagizwe abemera ko bacunguye umuvumo w'ivyagizwe n'abakristo n'abayisilamu abemera ko bacunguwe n'imuduzi intoki sawa nyene ngo yacitse Kristo yacitse ikivume ku bwabo none wumva afise mpamvu w'Imana wapi ni naco gituma yemwe Bagalatiya bibicu ngo mweratswe Yesu mwaba yemwe jewe ntawe nabonye nanjye navyo nabonye rero mwemwe abijuje mwemwe mwagize gute mwabibonye ku mvugo yande ya Yesu kumbe ku mvugo ya Yesu mwebwe nta rukundo rw'Imana mugira mu mitima yanyu salamu alaykum wa alaykum salam wa rahmatullahi wa barakatuh Waislamu takbir Allahu akbar raha yamwishuye ntiyamwishuye yakuse akabata abakiristo yamwishuye ntiyamwishuye seifase nabo barabura icyo bavuga inyishu yari mu cigwa c'uno munsi kandi yavuye mu cigwa c'uno munsi nyene nibaze yuko rero ngaho reka subize igiti mikro mwenyekiti mugenzanje kugira ngo nawe abandanye
amuhagurutse avuye ko yishyuwe canke atishyuwe. Yesu ashimwe cyane. Hanyuma mwarimu yatanguje ijambo avuga ku bijyanye nabaze ikibazo dukuye muri Bibiliya. Navuze yuko abayisilamu bazanye ibirego bavuga yuko abakristo batagira urukundo rw'Imana mu mitima yabo. Cyangwa umurongo werekana yuko abakristo bafite urukundo rwo gukunda izina ry'Imana. Cyangwa baze ko hari umurongo bafise muri Bibiliya cyane muri Qur'an, umurongo uvuga yuko abakristo batagira urukundo rw'Imana mu mitima yabo. Hanyuma nabaze icyo kibazo araza kwishura. Ko yarenze ahaguruka akaza kwishura, sinovuga yuko atishuye, yishuye. Ariko ibyo yishuye nibyo. no hari ikibazo. No hari ikibazo. Kwishura urashobora kwishura. Ariko ibyo wawishuye nibyo. Wishuye ibyo wabajijwe. Kubw'ibyo acagenda kandi muri Yohana 5 kangahe 40 acavuga yuko 40 avuga yuko ngo Yesu avuga ati ndazi yuko mwebwe mutagira urukundo rw'Imana mu mitima yanyu cyane muri mwebwe. Atavuga ati umwigisha avuye kwigisha kubona ko abakristo yavuze yuko ngo arinde ari Imana. Acagenda muri Yohana 17 ku murongo wa kangahe wa 3 genda hari asubirayo 17 murongo wa 3. Ikibazo yagize ni iki? Aso murongo wa 3 ariko murongo wa 2 ntiyawubonye. Hera ku murongo wa 2. Nuko wamuhaye ububasha. Nuko wamuhaye ububasha. Kubafise umubiri bose. Kubafise umubiri bose. Waba wamuhaye bose. Waba wamuhaye bose. Abaho ubugingo budashira. Abaho ubugingo budashira. Kubw'igiciro cy'abakristo dusenga Yesu kuko ari afite ububasha kubafise umubiri bose ngo abaho ubugingo budashira. Dukurikiye Yesu tukamusenga adu ubugingo budashira. Adasenga Yesu ntaro ubugingo budashira. Kandi bafise imibiri bose. Badagira ngo nta mibiri bagira. Bafise ibyuma. Bafise ibyuma. Amaboko hejuru. Reka nibaze abafise imibiri bari muri kino kibanza gushama amaboko hejuru. Abafise imibiri. Imibiri. Wabonye abadafise imibiri. Hano ndabona ibindi biremwa twagendewe byatugendeye hano bidafise imibiri. Ngira n'amajini. Ndabona mu yindi sisi ngiye kwatutabwaza kutubarira. Tuje turiko tubatahura. Kubw'ibyo rero acagerageza kandi kuvuga yandi majambo atagira umutwe n'iki n'amaguru ko nabibonye jewe. Kuko yagerageza kwerekana yuko n'amajambo umwigisha wanjye yavuze kugereke amajambo yatanzwe n'Umuyisilamu yasubye muri Matayo 8:20 ahavuga yuko Yesu ngo arinde ari mayibobo niwe yavyivugiye. Atavuga ati kuvuga amajambo nkayo uba uriko uragirane urakabya. Kubona se yavuze ko atagira aho arandika umusaya cyane ahaba nibisigo yikorera hehe mwishamba yarafise ahaba. Mbega y'amajambo yavuze asigura iki niyo ngorane mufise nanukuye kumenya mugatahura. Ibyasho Yohana 3:20. Ibyasho Yohana 3:20. Ibyasho Yohana 3:20. Yarutsa mwananga. Turasoma mu izina rya Yesu. Mpagaze ku rugi. Yesu avuga ati mpagaze ku rugi ariko abayisilamu bumvise urugi batugaza ko ari urugi ruri gaha. Itorane bafise. Ndaramukije. Umuntu niyumva ijwi ryanje jewe Yesu. Umuntu niyumva ijwi ryanje jewe Yesu. Akugurura urugi rwiwe. Akugurura urugi rwiwe. Ninjiriwe. Sangire. Kubw'ibyo Yesu agomba kuba mu mitima y'abantu. Na uginge nk'ubu ariko aradodora kugira ngo mumwugururire aze abe muri mwebwe ariko mwarugaye imiryango mwarugaye imitima mwamuhindiye hanze acabura harara. Baje mwita mayibobo. Cyo mwitande mayibobo. None yari kwa mayibobo gute? Mwaramini ndari mu mitima yanyu. Nimbwebwe zibisaho zirara. Nimbwebwe zibisaho zirara. Ahubwo uwarabe izo mbwebwe akabura harara. Abaroma 5 ndagiriza. Abaroma 5. Abaroma 5. Ngo muze ushuri kibazo. Udutanga umurongo werekana ko abakristo batagira urukundo rw'Imana mu mitima yabo. Cyumurongo na utanze ngo nagutanga ubundi uhinyuke. Uko kwizigira. Nigutetereza. Uko urukundo rw'Imana rwasutswe hose. Uko urukundo
rw'Imana rwasutswe hose mu mitima yacu, hehe mu mitima yacu nande na mpwemu yera. haleluya. Hapo vipi? Poa. Wasema hapo vipi? Poa. Rudia watasikia. Inasema Kavuga ngwiki kuko urukundo rw'Imana kuko urukundo rw'Imana rwasutswe hose rwasutswe hose mu mitima yacu, mu mitima yacu rusukwa na mpwemu yera twahawe. kona mpwemu yera twagizene. Wow. Abakristo baraho mpwemu yera, urukundo rw'Imana rwacu mu mitima yabo na mpwemu. Kubindi abakristo bafite urukundo rwande rw'Imana hehe mu mitima yacu. utanga umurongo ubwo yuko abakristo batagira urukundo rw'Imana mu mitima yabo. Niyo baza ruruka cyane ngo abakristo bakunda iki? Imana, kandi bafise mwemu yera. Asomye Abaroma 5:5. Iyo ni kete Paulo yandikiye Abaroma. Nja gusuzuma Paulo, mbega Paulo iwandikiye Abaroma wababwira ukuri cyangwa byari ibinyoma? Aho nyene Abaroma 3:7 inyandiko igira iti ariko nambi ibinyoma vyanje Mozesi ibyo byari ibinyoma bya Paulo vyatumye ukuri kw'Imana kurushiriza kwerekanwa bikayitera icubahiro. ibyo byari ibinyoma by'abakristo bakunda iki? Imana, ngo bubaha iki? Imana, ngo bafise mwemu yera. Paulo ati byari ibinyoma byanje. Uri umugabo muzima ucabeshwa na Paulo umusatsi kazana ibinyoma ukazana ibinyoma ni ngorane. Mwarimu ngomba rero mbaze ikibazo rero. Ikibazo canje baduga kunyandiko yatanze uyu munyane Fideli yatanze 5:5 Korani ko Yesu yapfuye tigume yuko babisha urukundo rw'iki kw'Imana, kandi ngabakunda Yesu ngo nabakurikiye Yesu niba abandi bapfiriwe nande na Yesu kumusaraba. Acatanga 5:5 Korani. Ikibazo kiraje rero kugira ngo turabe mbega abakristo barafise urukundo rw'Imana mu mitima yabo, mbega abakurikiye Yesu ni abakristo cyangwa ni abaisilamu? Aho nyene 5:52 Korani 5:52 soma nyene hagira hati ndiyo maze uzobona abafise indwara mu mitima yabo. 5:52 kurasomba 3:52 safi 3:52 Korani. Okay, soma 3:52 ndiyo hagira hati we yasomye 3:5 njeme 3:2 ariko Isa mwene Mariyamu canke Bikira Mariya tugomba cyane mbega abakristo barafise urukundo rw'Imana mu mitima yabo cyangwa nabo? Mbega bakurikiye Yesu ni abakristo cyangwa yarabeseramu? Soma amaze kubabona mu buhakanyi yavuze ati Yesu mwene Mariya amaze kubona mu buhakanyi muri we yaciye avuga ati ni bande bazomfasha mu bikorwa vya Allah? Ati ni bande bazofasha gutangaza umuremyi wanje Allah? Abigishwa biwe hawariyuna baravuga bati intumwa ziwe 12 ziravuga ati twebwe tuzobigufasha kubwa Allah. twebwe tuzobigufasha kubwa Allah. Uremeye Allah uremeye Uhoraho Allah kandi nutubera icyabona. ati wowe Yesu nutubera icyabona ko turi mu bicisha bugufi abaki abayisilamu. intumwa za Yesu 12 zari abaki abayisilamu. kumbe bakurikiye Yesu yari abaki abayisilamu. ndakeneye inyandiko niba abakristo bafise urukundo rw'Imana mu mitima yabo batwereke inyandiko abakurikiye Yesu ni abakristo. Inyandiko imwe. Salamu alaykum. sinzi ko bahava iki kibazo kirimo imitego myinshi ko nibaza bari mungira bacumbise. Mwenye kiti karibu uhagurutse umwarimu iminota 5 indwi urikura igabanya ryagushanze kabisa. Haleluya. Iki kibazo kiri hanze ko Amen. Mbere yuko nishura ikibazo abajije kuko inyishu yacu iriho tena ko barufise Nta kimwe. nta kibazo mufise mu baza abakristo bicaye kuri imeza ubona nabo ubona bose bicaye ngaho ngo niko batarafata mikrofone N'abantu bocishura kiburi bw'inyishu nabo basanzwe bari ngaha
icyo kibazo bagije ntukishura ariko ndakwishura n'ingira ikibazo ariko mwambanze nkure mu bucafu yarasizeho kubera iki natanze mu majambo Paulo yavuze mu cyete cy'abaroma ndetse naje n'umuheburayo aho Paulo avuga yuko urukundo rw'Imana rwagizene twashitwose mu mitima yacu na mwemu yera mu mitima yacu atagana mu Roma 3:7 ibyo Paulo yari kwaravuga byari biki byari ibinyoma bisigura yuko ibyo Paulo yavuga byari biki ibinyoma ariko wumva iri jambo ingene rivuga ati namba uratabandira ijambo ati namba bisigura yuko hariho abantu bari ko baramwagiriza ibyo ariko arakora bamubeshera mwahitaye atavuga ati namba urumvira ijambo negero ni ntazi namba inyuma cyanga n'abakongomani nabo bandi twaso soma basi Abaroma 3 ku murongo w'indwi aravuga agasubira ariko namba ibinyoma byanjye ariko namba ibinyoma byanjye byatumye ukuri kw'Imana kurushiriza kwerekanwa bikayitera icyubahiro ni iki gitumye mucira urubanza yari kurababaza ariko mbega Paulo by'ukuri yaravuga ibinyoma cyangwa amajambo yavuga ukuri 9:1 Abaroma 9:1 ndavuga ukuri je Paulo simbesha muri Kristo Yesu subiramo kandi ndavuga ukuri Paulo avuga ati ndavuga ukuri n'ukuri simbesha muri Kristo Yesu rero Paulo simbesha muri Kristo Yesu Paulo ibyo avuga byose yavuze ukuri abayisabu bavuga yuko Paulo yavuze iki ububeshi na wachanganya izisigora rero reka tude ku kibazo rero babajije ubwo yatanze umurongo muri Korani aho yavuze yuko twamaze gutahura yuko abakurikiye Yesu bafise urukundo rw'Imana mu mitima yabo none dusomye muri Korani ko tubona abakurikiye Yesu ari abicishije bugufi bisigura abayisilamu kubyo abayisilamu bagombye kutwamamariza uno munsi pale bakurikira nde Yesu abayisilamu bakurikira Yesu bakamwizera amaboko hejuru aduze abayisilamu bakurikira Yesu intumwa za Yesu Yohana aravuga agasubira 13:6 Yohana 13:6 yose ni sawa 13:6 aravuga agasubirani 3:6 aravuga agasubira mwarimu mwebwe mukira mute uwo data yejeje akamutuma mu isi urarogose kuko navuze kuko jewe Yesu navuze ndi umwana w'Imana kubyo Yesu yishingiye ntaye ko ari umwana wande w'Imana abakamwemera batabiposi yagitsene yarogose abayisilamu bavuga yuko bakurikira nde Yesu abayisilamu bizeye ko amajambo Yesu yavuze ari ukuri ari umwana w'Imana amaboko hejuru batoya ibyo bitugende babibonye rero batoya ibyo byose barahinyutse rero ikarata irabahindukiriye niba bafite urukundo rw'Imana mu mitima yabo ndahinduka ikarata mnyumvirize neza ariko babivuga ku munwa mu mitima atabiriyo ngomba niba literale nanzane ngomba n'ishuri kibazo twabajije atavuga ati nidutange umurongo werekana yuko abakurikiye Yesu ari abakristo kandi yasomye muri Korani yishugo madayimo muri Korani kuko niyo yemera 5:40 Korani 5:40 aravuga ni wadusoma umurongo utugenda no kusigura aravuga ni ndio na wahukumu watu wa Injili abantu bahawe ubutumwa bwiza ngo nibace imanza kwa yale yaliyoteremshwa na Mwenyezi Mungu ulitatamanuwe n'Imana na wasio hukumu kwa yale yaliyoteremshwa na Mwenyezi Mungu kandi batazoca imanza bivanye n'ibyo Imana yamanuye basi hao ndio wapotofu abo bazora abagiye kubira n'inzira y'Imana batakaye genda kuziko y'uwo murongo na sisi natwe tumeamrisha wafuasi wa Isa twategetse abakurikiye Yesu yani watu wa Injili abantu bakurikira ubutumwa bwiza wa Kristo kumbe waliyo mufuata Yesu wanaitwaje abakurikiye Yesu bitwa Kristo abakurikiye Yesu bitwa baki wa
babikuba he kandi bamugwanya bamuhakana batemeye ko ari umwana w'Imana batemeye ko ari umwana wande w'Imana birakurikira nde Yesu abakurikira Yesu n'abaki wa Kristo musomye hehe muri Korani kubw'ibyo izi ni nizo nyinshi dutanze abakurikiye Yesu n'abaki abakristo n'abaki nabo ari abayisilamu Ikorani bisifago zibiri nicyo gituma Korani yavuze yuko abakurikiye Yesu bazoba hejuru y'abamuhakanye gushika ku munsi w'iki w'iherezo Ikorani rero burya y'abacanza abayisilamu baca baracanganyikirwa Ikorani umwe bw'iko ngo bakurikiye Yesu ari abayisilamu ikindi kijyabana tuvuga ati wopu abakurikiye Yesu n'abaki n'abakristo bavuga ubutumwa bwiza bavuga ubutumwa bwiza kubw'ibyo inyishu twamaze kuzitanga abakurikiye Yesu n'abaki n'abakristo kubw'ibyo rero bisaba yuko abantu bose ku isi nzima iyo bava bakagera bafise imibiri mvuze abafise imibiri hari ibindi birema kandi bigomba kuturiza bakwishura bivuga ko nishuye bidafise imibiri baza kutubwira baze baturuka kubw'ibyo ibirema byose bifite imibiri ni ngombwa byizere Yesu bamwakire mu buzima bwabo kugira ngo baronke ubugingo budashira kuko Yesu wenyene niwe atanga ubugingo budashira utizeye Yesu iherezo irakurindiriye nimba uri muri Yesu neza gumamwo gumamwo hitamo wavyonze cyonda rero cyondo bari gutubona iminota 5 jamani je nabajije ikibazo kandi ikibazo nabajije je nisunze inyandiko abanyene bitangiye muri Korani atajya dunyuri mukwerekana ko Yesu ngiri kumbura gitiki ngo yapfuye ngo abakurikira Yesu ngurabene ko Yesu yagitiki ngo yapfuye ngo nabaki abakristo tujye gusoma Korani tujye turabakurikiye Yesu nabaki abayisilamu noneho uyo kunyishura ikibazo acirekaneze ko abakristo bari muri Yesu kandi no kwirimba bagiziki baririmbye nibuka ijambo Yesu yavuze muri Matayo 11:29 hasome Matayo 11:29 Yesu agira ati ndiyo mwikoreze ingata yanje Yesu ati mwikoreze ingata yanje munyigireko hagarare kuko ndumugwaneza Yesu ngo tumwigire ko tukobatembeka Yesu tupige ko gute mu gusenga waramanika amaboko nk'abapasiteri rw'umanika amaboko warahumiriza cyangwa warubama nk'abasilamu 14:35 Mariko 14:35 abayisilamu nka babiri bazina 14:35 ndiyo Yesu yunguruza imbere gatoya yunguruza imbere gatoya yubama hasi shiruhanga hasi yubama hasi Yesu yubama hasi arasenga tandani pasiteri ngwanane musajya nguku ego mutagusanga nganda na Yesu ahinyanza rake ni bande basenguku abayisilamu n'abakirisu wapi ni bande abayisilamu Yesu yaramuki umuyisilamu na ikwambara kwa Yohana 2:3 nicyo gitumenyesha ko tumuzi nitwitondera ibyagizwe nawe abakirisu ni mwasenga na Yesu uvuga ngo ndamuzi ndamumva mu birenge ndamumva mu mabere ndamumva mu bizoso utitondera ibyagizwe nawe udasenga yubamya na Yesu numubeshi ukuri ntikuri muri we ariko witondera ijambo ry'iwe ryose ugukunda Imana kuba guhinguwe mu
tuzojayo. 13:25 Luka. Ni muruhuke abayisilamu. Baza miruka Imana baheza kero 3:25. Soma. Inyandiko babwira iti mudatanze ku mwijwi ni muzojayo. inyoni nzuniheza guhaguruka kugaruhuka. Imana yuga imiryango y'ijuru. Mugatangura gukomanga muhagaze hanze mukavuga muti mupfasoni n'utwugururire. Yesu muzobukinga n'umugore kandi yari umugabo. Ntibazobishura ati simbazi sinzi niyo muvuye. Muvuga sindahazi kandi sindabazi. Niho muzotangura kuvuga muti reka twarira twanywera imbere yawe kandi wigishiriza mu nzira z'iwacu. Azobabwira ati ababwira ukuri. Ababwira ukuri. Sinzi iyo muvuye. N'abakishwe sindabazi. Biraho mwankora bizira. Aho niho hazobamarira no kujyana insya z'amenyo. Aho muzobonera Aburahamu na Isaka na Yakobo n'abavugishwa n'Imana bose bari mu bwami bw'Imana. Namwe abakristo, namwe abapasiteri n'abakristo muhindiwe hanze. Acatangura mwarimu. Ndahiye pasitori, ndahiye pasitori, ndahiye. Uzuma pastori mwarimu nawe. Emerushe warakuri satani. Aburahamu yari muki. Abatamu tuzojahe. Mwijuru. Abakirisu mu gikoni. Utoja mu muriro.